ivela nkulunkulu encwadini yaMatthew chapter number 11 verse number 28 uthi wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo mina ngitaniphumuta bekani lijoko lami edikweni nifunze kimi ngobe mina ngimnene ngithobekile ngenhlitiyo khona niyawuthola ukuphumula kwemphefumulo yenu. Eyi mhlobo wami, ukhona lofuna ukukusida, ukhona lofuna ukukuphumuta, ukwethwalela umthwalo. As long as usaphila kulo mhlaba, imithwalo mntwana sekhaya iyawuhlala ikhona. Akunandzaba ukuthi kwentekani, udzinga longakusida, udzinga longakuphumuta. Nangu Jesu lovule tandla, ngaze ngakhumbula Mose atshela uNkulunkulu ukuthi yenkosi lo mthwalo umedima. Nangabe ungeke uhambe nathi, ngeke ngikhone kuhamba nale ncolo yesinza lo mthwalo. Wathi uNkulunkulu, ye Moses, kunendzawo la kimi, woda la edwaleni. Eyi mntwana sekhaya, lana Jesu uthi woda, as long as sawuthi vele ukhathele, ngita kuphumuta. Inkabi endala kunazo zonke izinkabi ifuna kwethwalela mntwana sekhaya. Simemo lesi, ngiyakumema, ukhona lofuna kwethwalela. Uyathi noma ulele uvuka udziniwe ngoba siphila kulo mhlaba lonemithwalo. Awu Nkulunkulu wami, ngethwalele nami, ngicela kwethwalelwa nguwe. Nawe mhlobo wami angakwethwalela. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphinze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi isingwa sethu sekuphila, babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadini yamakhosi esibili, 2 Kings chapter number 9 verse 24 nje. Uthi Jehu wase unsarabutsoki bakhe wamjijimeta, umcibisho lo wangena emhlabankomo watsabula inhlitiyo ekhatsi. Joramu wadzilika encoleni yakhe. Liyini lithemba lemuntu longenaye uNkulunkulu? Eyi mhlobo wami, ngeke kukuside le nto leyo loyethembile. Livi laNkulunkulu lithi umprofeti Elisha wakhuluma nalomunye webaprofeti wathi, thatha liphondo ugijime uyongcobela Jehu lapha kaGiliyadi. Lithi-ke nakefika agcotshwa Jehu, kani Jehu mntwana sekhaya akagcotshwa namhla kadze agcotshwa. Wagcotshwa ngesikhathi sa-Elijah, angakagcotshwa ngisho Elisha. Lithi unawufunza incwadi yemakhosi ekucala chapter number 19 lapha kubo verse 16, Elijah ubhacile, uthi uNkulunkulu ufunani lana, ubhaceleni? So uthi-ke uNkulunkulu, phuma la emgedzeni uthathe indlela lehlane eDamaseko uthi afike ungcobele Jehu kuthi abe yinkosi yaka-Israyeli. Wagcotshwa Jehu, wangajaki isihlalo Jehu, wangagijimela isihlalo Jehu, wahlala kusabusa Ahabu anaJezebheli umkakhe. Livi laNkulunkulu lithi emva kwekufa kwa-Ahabu kwabekwa umntwanakhe Ahabu, lo Ahaziya. Sitawukhumbula ukuthi Ahaziya lo wabusa only 2 years. Nginayo inkosi leyawo egcumeni yasiyowubuta kubonkulunkulu base-Ekroni uJezebheli ukuthi ngidawusinza yini la. Livi laNkulunkulu lithi umprofeti wawajubela emadvodza labekathunywe wathi hambani nimtshele ukuthi angeke asinze utakufa. Wavele wafa. Ngoba ubuse 2 years kwavele kwathathwa lomunye umntwana wa-Ahabu longuJoramu wabekwa esihlalweni. Ukhona Jehu ubinzile nje akukefika isikhathi. Livi laNkulunkulu lithi lo Joramu lo, sitawukhumbula phela, afuna kuyowuhlasela Moab, wabita inkosi yakaJuda lenguJehoshaphat ukuthi bahambe bawuhlasela melekelele. Nabasahamba endleleni kwaphela emande etilwane newabo. Wamangala Joramu ukuthi kwentiwe njani. Wathi Jehoshaphat asiyowubuta uNkulunkulu kude nomprofeti waNkulunkulu. Nabaya ku-Elisha sewugcotshiwe Elisha, akasekho Elijah. Lithi Elisha wabuta wathi nginabudlelwane buni nawe Joramu ngoba wena ubeketa ithixo teyihlo Ahabu. Lithi-ke noko ndakusida ngenxa yaJehoshaphat. Uyabona Joramu ukuthi noma buta tindlela tasimakatse
but tithixo timdonsisa kalukhuni timentela tintfo tibe lukhuni but akatiyekeli tithixo takubo. Eyi mhlobo wami, sihlushwa bantfu labatatsi bamkhonta nkulunkulu babe babambelele tithixweni takubo, babambelele tintfweni labachamuka nato emva, ngisho endlini yankulunkulu bangene netithixo tabo batowukhonta nkulunkulu. Lalela mntwana sekhaya, letintfo lotetsembile ngeke tikusite. Livi lankulunkulu lithi lo Elisha-ke sowuthumela umprofeti uthi gijima mprofeti uthathe amafutha uye kaGiliyadi ufike ungigcobele Jehu. Kanti Jehu vele kadza agcotshwa. Lithi lo mprofeti wachamuka njengeluhlanya wakhanza Jehu anebangani bakhe wamkhiphela eceleni ekamelweni wafika wamgcoba. Wathi nakacedza kumgcoba waphuma wacela empunzini. Bamangala laba babuta ukuthi eJehu loluhlanya belitowentana. Wathi hey, umuntu wankulunkulu lo bekathunywe ukuthi atongigcoba ukuthi ngibe yinkosi. Lithi-ke onke madvodza lebeka lapho awa phambi kwaJehu amkhothamela. Jehu wasuyasukuma wathi no, ngeke ka-Israyeli uhlale kunje, sekufike isikhathi sami. Lalela mntwana sekhaya, ungatijake tintfo, sikhathi lesifanele mela sikhathi sankulunkulu. Lala sifundza khona lithi-ke lo Joramu abebalekile ayobhaca eJezreyeli acedza kulwa neMasiriya ayowelapha tilonza labekatitfolile ngesikhathi kuliwa. Lithi wathi uyaphuma uyabuka sekamerweni lelisetulu wabona kuta emahasha agijima kani sekuta Jehu. Lithi wathumela tithunywa ukuthi atigijime tiyowuva ukuthi ude ngebuthula yini. Lithi yonke indvodza bekahlangana nayo Jehu bekayitshela ukuthi kuthula kwani ngilandzele saluhamba nami. Wabona Joramu ukuthi konakele. Livi lankulunkulu lithi wagibele ehashini lakhe enqoleni yakhe ngoba cabanga ukuthi ukugibele etinqoleni takhe kwethemba tikhali takhe utamsita. Lithi-ke Jehu wentsara bujoko wabujijimeta bamthola Joramu. Lalela mntwana sekhaya, loku lokwethembile ngeke kukusite. Loku mntwana sekhaya longafuni kukuyekela, longafuni kwehlukana nakho ngeke kukusite. Joramu tintfo takubo, tithixo takubo atizange timelekelela, atizange timsite. Liyini lithemba lemuntfu longenaye nkulunkulu? Akunandzaba usekhatse bandleni, akunandzaba wenta tintfo udenta nankulunkulu, but kungalahli tintfo telive. Ngeke mntwana sekhaya udzabule uyawufakapi. Mhlobo wami, lungisa, lahla, yehlukana netintfo lizulu lingatifuni. Babe wethu longcwele, sita mina Nkosi, sita umntwana wakho akulahlwe konke, akwehlukane nako konke kuze siyowuphepha. Luthumo lonke babe alubuyele kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen.